Kurdistaniye. شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن باشکودارین هجا ایرو 24 ایلون 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 11 لامده 12 امنو چند نوا روزه پیشکش بکندم دم آزادی ره براپویه لدیر هفیره شهروانی که قصده شید بو چارزاروک بیریندار بوندا خویانی نوین در آگه هاندنه یا قصده یا لسر مجاری بویرنگیه دو کومنگیری دای حکمت شامه به دو درونه این خوکوش نقطه که هیزنمه لهرما دیر هفیره بمب باران کرد دوره بی سروبر مالین ولاتیام توپ باران کرد ده انجام ده دو شهروان بیریندار بون شهروانی بیریندار شید بو دو جگون ده زبیده هات توپ باران کرن بویره چارزاروک بیریندار بون او ایریش اصرارا چکدارین وزارت پاراسنه یا حکومت شامه یا درخصن آلوزیان و هدف گرتن ولاتیان نشان داده شویش میجی چکدارین شامه گنده امتینا یا دیرا حافیره توپاران که کنکوژک بکانی ده انجام دیجی 2008 ولات شهید بون و سیسیجی بیریندار بون ایشین هوانه ین دوباره نشانه راگشی لشکرینه کو آرمان جوان ایریشان درخصن تولی هویه و ترسی بخننا و ولاتیان بدن کوچ برکرن ایریش راستیا کومن حکومت کو سوجین هوانه لدیش سیویلان ژ قتل کرن او بمب باران کرن دیکن اشکره دیکه او پیمان درو بری ال شامه هاتنه کرن بن پیدیکه لرقای چالاکی خود درکتن على قصد شینی کانتون رقای دوهمشه که گرسی لدار خستن او پشکریا خوش بو قصد نشاندن گرسی کل گلنون رهبری خسرا دموکراتیک سازی و مجلس انگیر دایوی تفگرنجن او جوانان و هزلش کرو اولهیه لقاداجنا آزاد کنبون و لکولان باجار رقای گریان پشر گرسی لچاریانا النایم میتینگ بکانین دی میتینگ ده شیخ عشیرا بنی اسید زهر الابطال آخوی و کجال در هافیر هاتیه کرن شرمزار کرد سهیل الابطال دا خافتنا خود پشکریه خوی جبو قصیده دیار کرد پشل سر نویجنن رقه زهرا شیلاش آقابی و پشکریه خوی قصیده آن زمان و گود احمد الشارکو دخوازه آلیکاری ارتشا ترک دیگه خیانت الهمبر یک پارتیا سوریه دیگه دولتا ترکیه خاکا سوریه داگر کریه دوی دسلاتاری دمکیا سوریه دیجی داگیرکریا دولتا ترک دنگی خو بلند بکه مشاگرسی برسکرنا دروشما جبو پشکریا قصیده بداوی بو شانده شیخ مقصود اشرفی به شانده اروپای رجویان جگرا سروکا شانده یکیتی اروپای لسوریه آنگلیوسکی و شانده اوی بنونرن تاخین شیخ مقصود و اشرفی رجویا شانده جهر دو تاخان جهوین سلیمان فاطمه الحسین امین الکو نوری شیخ و منان جعفر و اوین سیدو پیکات هر دو آلیان سرگشه دان داوین سوریه و بتیبتی لسر روشا مروی و اولیکاری حلبه ناخوازم لتاخین شیخ مقصود اشرفی آخوین بال لسر ایریشن دی جهر دو تاخان و پرووکاسیون لسر راگهاندون مدیا جواکی هات کشاندن هر وها گرینگی به پیکانینا پیمان ده آداره و ده یک نیسان هاتاین هات دیارکن کجوین ارینی بو او هر دو آلی تقسی به دوماندن دیالوگی او پیشخستن آشتی لهره میگیرن شانده جنان آباکروشات سوریه لبرلینه هفدیتنان دومین شانده جنان آباکروشات سوریه دشش ایلون دل اروپا تورا دیپلوماسیه دا بونه دست بکرن شانده تورا خواه یک ملی پارلمنترین فرانسه پیکانی چو آلمانیه شانده جنان آباکروشات سوریه لآلمانیه جی دوهل پایتخت برلینه برخصنان نتویی یا جنان یا انترناشونال ره هفدیتین کر هر دو آلیان روشا جنان یا لسوریه و زحمتی لپیشوان نرخاندن هر دو آلیان دیار کرن کوش با آواکرنا سوریه که دموکراتیک یا نناویندی و تکوشینه بکن بدوی چارچوه ده گوتن کو پروژه نه ببری خواسته کو پیشنگی جنان هاتی آواکرن گرینگ او دویواره پارستن
Cenaze şehit Rojer Tolhildan pişişte salan hat bege wergirtin. Gerlay HPG Ali Kemal Aslan binasla Rojer Tolhildan sala 2019 andêşa devleta Tirkiye dagir kerde şehit bu. Cenaze şehit jî li Goristana bê kesan ameliyatî hat defin kirin. Piştî 6 salan malbatê cenazê şehit wergirt û bi bajarê Birin bajarê zarokatiya wî Semsûrê girsiya gel li ber deriya Goristana Karapınarê cenazeyê şehîd pêşwazî kir û heta gora wê meşiyan. Piştî merasima olê ya li Goristanê girsê cenazeyê şehîd Spartaxê. Dayîk Aştiyê Adalê Çay hevserokê Dem Partiyê Yerexistina Semsûrê Mehmet Bayır li ser gora şehîd axivîn. Parlamenterê Dem Partiyê Rihayê Ferî Şenyaşar jî daxaftina xwe de îşaret bi pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk kir. Ji bo şehîd Rojer Tolhildan li mala Şînê ya li Keleka Nexweşxaneyê Şîn hat danîn. Em bez naxul berwan ditewînin. Em jî tim dibe bira êdî dayîk negrî ba xwîna bisekine bira barişek wer vî welatî. Em jî soz didin ji armanca wan heyek rizgarîna vî welatî neve em jî vê tekoşînê bernadin. Gerek em vê tekoşînê xwedî derkevin. Em aştiyekê çêkin. Aştiyeke rûmetre em e hazirin amade ne. Cezayê hevşaradara Colemêrgê Sıdık Akış goluşuna wî qayyum hatibû tayin kirin betal bû. Hevşaradara Colemêrgê Mehmet Sıdık Akış sîsiyê Hezîrana 2024 de hate bin çavkirin. Piştre ji erka xwe hate dûrxistin û li şûna wî qayyum hat tayin kirin. Doza ku derbarê Mehmet Sıdık Akış de ve bûye ji sala 2014 ve di dome dirûnşina dozê de bi îtaya rêveberê rêxistinê ye 19 sal û 6 me cezayê hepsê li hate birîn. Wezareta Karên Hundur jî bi hinceta vê biryarê qayyum li şaredariyê tayin kir. Duyemîn daireya cezayan a Dadgeha Hatiye ya Herêma Wanê pêşî lêkolînkirina dosyayê biryara betalkirina cezayê da û dosya ji Dadgeha Herêmî ya Colemêrgê re şand. Dadgeha îstînafê di biryara xwe de got ku darizandin ne li gorî usulê hatiye kirin, mafê parastinê hatiye pisînor kirin û xebatê partiya siyasî weke xebatên rêxistinê hatine nîşandan. Dadgehê di biryara xwe de bi domdarî dibêje duyemîn dadgehê cezayê giran a Colemêrgê bi hinceta li wergirtina parastina ber suçte tu zûdewariyeke hukukî nîne nehiştiye Mehmet Sıdık Akış parastina xwe bike û bi vê yekere mafê parastinê bîsînor bike. Lêberê tevî van binpêkirinan jî ji heman dosyayê biryar hatiye dayîn ku rewşa girtiya şaredarî Colemêrgê bidome. Dadgehê ji bo vê biryarê jî hinceta îhtimala revê heye nîşanda. Parêzer Azad Özer biryara dadgehê nirxand û got êdî eşkere bû ku dadgehê ji ber zexta polîtîk ev biryar daye. Divê ev dosya bi beraatê bi encam bibe. Em ê li ji ragirtina hevşaredar îtirazê bikin. Wê rûniştina dozê di rojê pêş de dest pê bike û em ê bêhukûqiyan dîsa vebêjin. Home Rings Watts bi raporeke sûceyên li peravê Sûriyê hatine kirin eşkere kir. Rapor du ji raya giştirê hat eşkere kirin. Rapor dibêje desthilatdarê Demkiya Sûriyê soz dabû ji kesên destê wan di sûceyên sê parêzgehan de hebûn hesab bixwaze û wiha dewam dike. Lê heta îro desthilatdariyê sozên dane naniye cî hêzên desthilatdariya Demkî înfaza bê dadgeh wêrankirina mal û milkên welatiyan kirine. Di raporê de tê gotin ku ev sûc di çarçoya êrişeke leşkeriya plankirî de pêk hatine û wiha dewam dike. Hemû binpêkirin dibin çavan re Wezareta Parastinê ya desthilatdariyê de hatine kirin. Endamê herê wê Hîba Zeyadîn derbarê raporê de axivî got desthilatdariyê Demkiya Sûriyê rê li ber van sûcan negirtiye. Kesên suç kirine negirtine û ceza nekirine vê jî rê li ber zêdebûna kiryarên tundiyê û hovîtiyê vekiriye. Hêzên desthilatdariyê li dijî civakên alewî suç kirine divê kesên suç kirine werin girtin û hesab ji wan werê pirsîn. Gerînendeyê Arşîva Sûriyê
Cinlar Ahmeji tekiller mejari axvi gut tiştin hatine kirin tene de hafteye kede pek ne hatine. Ez sücenle de jirvaka aleviyan demek edirej u berfire hatiye kirin. Deve hesap var persin. Li Silêmaniyê du çekdarên navenda polîsê çarçıra ya Silêmaniyê gulebaran kirin. Dezgeh asayişa Silêmaniyê û rêveberiya polîsê Silêmaniyê têkildarî girtina du çekdarên tundrev daxuyanê kevpardan û ku navenda polîsê çarçıra gulebaran kirin. Di daxuyanê de hat gotin ku du çekdarên tundrev îro di saetên piştî nîvro de navenda polîsê çarçıra gulebaran kirin li hêzên asayişê bi mabesta alîkarî dayîna polîsan demil dest gihîştin cihê bû yerê. Her wisa hat gotin ku her du êcîşkar hatine girtin û di îfadeyên destpêkê de li xwe mukur hatine ku xwediyê fikra tundrevin. Di dewama daxuyanê de li asayişê tên ragirtin lê pirsîn û lêkolîna derbarê wan te didûme. Xomeyni got danûstandinên bi Amerîkarê de bigihêjin rêyeke xetimî. Murşîdê bilind ê Îranê Alî Xameynî diyar kir ku danûstandinên bi Amerîkayê re ne ji bo berjewendiyên Îranê ne û ew ê bigihêjin rêyeke xetimî. Xameynî got ku Îran bi zextan tawîz nabin û tu carî dev ji sazkirina uranûmê bernade her wiha ew naxwaze çekên atomî bi dest bixe. Xomeyni destşan kir ku bi cihkirina dosyeya mûşekan di danûstandinan de têwat heye ku Îran ji jiyana xwe parastinê bêparweriştin. Xameynî diyar kir ku rêjiya sazkirina sedî şêst ya uranûmê li gorî pêwîstiyên çandînî, pişesazî û enerjiya Îranê ye û ne ji bo çekên atomî ye. Xomeyni got ku zextên li ser Îranê ve lawaz nekin û gelê Îranê serî ji daxwazên êndin re natewîne. Mısır avakirina bircan li ser sînorên wê şermezar kir. Du hin raydarên Misrê û yên İsraîlê li hev civiyan. Civîn bi qasî 4 satan dewam kiriye û di civînê de her du aliyan rewşa li herêmê sînor nîqaş kirine. Kanala sêzdana İsraîlê têkildarê civînê hin agahiyan daraya giştî. Li van agahiyan Misir li dijî hebûna bircên bilind ên bi kamerayan ku İsraîlê li nêzî sînorê xwe danîye derketiye. Kahîre van bircan wekî gef li ser ewlehiya xwe ya neteweyî dibîne. Di civînê de her du aliyan li ser mijarên ewlehiyê yên li ser sînor nîqaş kirine. Çavkanekî agahdar ragihand ku hemû mijar di civînê de hatine nîqaş kirin lê çend şîroveyên Misrê hebûn ku aliyê İsraîlê bi tevahî ciddî negirtine. Pelegoda jemem çên yazde pêşkeşkirin ana xatirê we dem baş.